Za nas je res izjemna čast, ko odpreta festival in zapret z baletom, ker je mesto da Ljubljančanom in turistom in tujcem tako en kup izjemnih dogodkov in smo res veseli biti del tega festivala in pokazati, kaj mi imamo, kaj lahko damo in kaj pokažemo. Danes boste videli double bill, se pravi dva različna baleta, en od P.P. Mlakarja, Lok, in tretji del orfične himne koreografa Jeruna Verbrugena. Tako da upam, da boste uživali in da se bomo videli naslednje leto.